whaatalo whaatolo Samoa Entertainment TV ile nei fo Israeli ai si mai al whaafonga si whaapoponga o nā tamua mai apia. Ele fo le mata upule o le tuto ngio ai tala fo faltali malo. Ua whaalau ilo ai whaalau e tele faltupe wa tina e whaatautui. Il felo inga la fionga al palamia, fionga fia me na o mi mata afa, ma tu stala le stofio il vaenso nei. Na fesilingi ai statianga mai faltali malo nei. Ma ia sa unoa i le afuanga mai o le whaale tonu i tupe le faltupe wa tina e Samoa. Malanglango ai le malo le whaatau le faltupe. O le tele o hotel sia le ua velungo le disilia le bank. O ile e whaatautui. Ua lewa ona whaale tonu. Na whaale tonu mai ai le i o le credit. Ma ua ofo i le taimi ua whaape mai. Awa o le mea mo i ai. I le whale tupe o atina. E fua e na o le fia pasene e ave i lea sekta. Whape po le kurisi, po whatoanga, po... E amantua o le bank clear. O le autua o le bank clear, o le agriculture. A le mea watupu, ua tuititi a whao uma ele tourism i ele allocation of the bank. Ua o lola i le mea, fo i lea ua le tutongia tupe a whalitari maroia. Ele ngata la i lea whai o le a whaina lava i o le sekta ua matua i oti atoa mo le awanoa sa wha moe i ele bank lea, which is agriculture. Yeah. Tusala e sa ye ale anga foi le pe to fai to fau ile degree o le indebtedness ele enfrenta o ave mal ma ele fai fo ina tau ave le bank o le tau unga la e o ki bank na le nga umale le o lo no a hard decision has to be made ile made. E o mai nei la ua le mananga i ele afionga i le ministau tupe foi le o ele nga whamai turanga le ale awo na ave ale i o e nga le kapeneta i le tala sanga mai ele bank na apaule o le awala. O le masina taluaina whaasisilai e le DPS po le faltupe wa tina e Samoa le whaatautu e le Arata Hotel i tanu mapua le Vaya Hotel Samoa i tonga fuafua. Ma le manu mea hotel i Vailima. Ele ai se fai fo le numera o tangi o lo wha mawina le ofisa o leo. E wha aulu atu e tangata ta whao mai fafo. E o so wha i manga o ia la tau me totino, a o iailu tātua tunu. E te tau na ave i ai se wha tāua pulenga i whono anu, ma tai o e ka le sia. O le whiningal wha adiolo le fiongal komsino leo. Sunga au apa aulongo i tino Filipo. O le mta upule le te tau na tu utasi atu i leo pena i sao noa. E te tau ona avea, o se mta upenga lue whaatasi uma iai, e wha mautino le saonga le mua Samoa, mo tangata tafa whao mai. O le masina taluaina te tala i tua oio Samoa, ai o lo moli mawina wa sa uma lava, e taunu wai whaasea mai tu lisi lo fiso leo. Saunol komsina, e le o atangi ai i ili fōlinga le leo le tātua tunu. O le finangalo whaalia, o le sunga au pa au, e mulia i mai, ai ilu mātu le whaasea whaatau, ile tina tu lisi malana whanau, lea na oso wha imanga o ia la tu me totino, ile ao tea ili taulanga ia pia. Whapena fo ila vese wha soli tu la fono, o mea totino le aupu e ata le survivor, o whale tu lisi po beach resort, o lo li poti mai ile tau mufai e fo i o tangata e oso whai. Sao noai au pa au le te tauloan wha muta na anga, awa o leo lava tangata e muli o natalia tu iwala au mole soani, ai te tau lava o na whaial ngā ngā tai o nuu, o le whaamana tupea, i le atunu atoa mwhaamano si o whaingo tu la fono, a nuu fo i la tau, mo le tu uititi o nei a mionga māta ngā, e pe o na sau no le fionga komsina. Na ia ta ua fo i o tu lisi leisi lea wala ngā tupe, o le tamau a inga o Samoa, ai a wha awawa i pea nei soli ngā tu la fono, o se la sanga e le toia o mai ai fo i matu lisi Samoa, ma te le lava sona fianga i le tunu. O se polenga i le tau na tu mamaina tangata uma, ma wha apeo le tiu te whai o leo. Sao no awa pa awe au fia uma i lava
ma ave taamale la pasese o fale tulisi ai mai se lava i pulenga po o fono anu afa i mana o Samoa si tia lana maketi o tulisi i leisi la asanga i lungatu o le ngālu e whaatasi lava o tangata uma maita maiti i tangata mātutua e au o na malamalama le mafuanga o le tā ua o le neim tā upu. Saunua ua pa au le leite o polensia e mana o mia o na whai se swinga. Mai e wha manatu mai. Le whaasalanga o le wha au lima pe a wha maania. E se fululua tausanga le whalpuipui. O le wha o mea e se fu tausanga i le whalpuipui. Ai o le wha au lima ma le wha o mea e o atu i le se fulu wha tausanga o le whaasalanga wha whalpuipui. Ua tusaina o le vai aso talo na saini e Samoa. Le lamalienga ma le tunuu. Le United Arab Emirates. Po le UAE. Le UAE o le tunuu lea. E le continental Asia. E fausia maita mai stete e fitu. E au fiai Dubai, Abu Dhabi, maisi stete e lima. Veta ele sa momo o ke topa. Na saini aia le fiongan minstao ngā luenga. Olo a fua fitiva ai mo le malo Samoa. Le malienga o le asa po le Air Service Agreement. E whaatanga ai ono feo i mai waalele. Le vao le United Arab Emirates ma Samoa. Mai na whaiale saini ngā lima le Ayu Quebec i Montreal i Canada. Ma le whaatonua wao le pulengo waalele Vili. Le UAE Sahif Muhammad Al Swahidi. O le tāua o le malienga i le vao atunu e lua. A wao le a whaalea atili ai le sota inga le ea. Ma whapena fo na lele mai ai waalele na i Samoa. Na whaamawina fo ele fiongal minsta. E peonta ua le pepo whamtalanga whalau e tele. I le lea iai o se waalele la po a Samoa. O le malienga le whaatanga ai le Polynesian Airline Limited. Wai loa ai nei o le Samoa Airways. O na maua le awa noa e code share ai. Ma so se waalele mai le UAE. O le United Arab Emirates. O le malienga lea wa tatalai fo i awa noa mo code sharing a le UAE. Malato so tanga whaavao malo maisi company waalele. O le amalanga i kānata lea na te ia le fionga olo. Mo le fonolo na fast futasi. A whaalapo ptonga whaalvao malo me tau waalele. Mamalai waalele au fiai. Le officer sili o le mtanga ruenga o ngā ruenga. Fui tupai mau simanu. Le pulisili o le Samoa Airport Authority. Sili Manai Weta Solomona. Le MWTI Civil Aviation Division Assistant CEO Lawano Yvonne Tuyoti Marina. Le MWTI Legal Assistant CEO Kalameli Seu. Ma le Samoa Airport Authority Assistant General Manager Aeronautical Services Sungato Ilolo Tyrone Mua Lam. E whaia nei saini ngā lima mo se awala. E whawhai ngō fie matau ngō fie ei whio ingai le ea mō Samoa. Ai o le vai aso nei. Le na fola i le taitai o le tua ngai. Le sunga tu le pasai lele malia le nga o i lana fona matu stala. Pe a whai e toi fo i mai tutonu lana vang wha upu whai le HRPP o le au mai lova lele e le tasi ai lua. Au ke kalangoa ku pea kalangoa pea le teimi koe koe e maloro ngai. Koe whanga iore a mainga e le kasi ai lua ba. E le ngata ina e pule lava le malo o iai nei le whaingoa na whaai unga whai. Fua tula fono whaavai ai o aso nei. O iai fo i tūlanga tau so ta inga e whatau nu o i nisi whaai unga e mana o miai. Se vaenga o minsta malanga i whafo. Pe on sānua le fiongal tamai tai pāle mi il whelo ingam tu stale le stofi o le vai aso nei e wha manino. Le tūlanga talu sa mōli mawina se vaenga o minsta ma whai pule o lo o malanga i whafo. O le whainga whaavai o le o se me whaangaio iai. A le tūla fono ai i lalo le Constitution. O le tūlanga lava e le whai unga aliparmia ma le kabineta. O le whaingoa na whai unga. O le tūlanga lalna o le asa whanga solo i le ngaluenga le kabineta ia. Awa o le whainga whaavai a le whainga mado le sa iai o le fitu, le quorum. Ia al matoula fufuanga le na fai le vai le tula fon foi le polale tula ngol fen fa vai ma tula fon le constitution o tula fon ola vai o la fa un pa mia mer kabinete fai il fati non ai taimia o le ai malanga ia o mel na fai o matoula fai un man fai o la tula volo e le fa mu ia ma u fai mo fiene yes e mwhaiana mātou tau longo fo ile ai i mata upu e ono te tau ona whai e ile whai unga fo ile a se numera tele
Eu le tele ao meu, foi leo o mai o. Foi ele o ni fenga fa vai, foi le lo loto ma. So common sense. Olo ia Minister o Kapeneta olo ia tunu mau pel te minei. I malanga fa malo pe tau sa no le fengal pale mia tulanga na e fai lava fai unga ile fa o tanga tau. Lau Samoa Entertainment TV mana tamua mai pia manuia le fo is Friday.